हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूं, जो कि आज आपने इतना सपोर्ट के बाद आज मेरा 3000 सब्सक्राइबर पूरा हो चुका है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसी तरह प्यार देते रहिए और मैं कोशिश करूंगा कुछ नए वीडियो दिखाऊंगा आपको, और यहाँ के जो चीज़ें हैं, यहाँ से जो रिलेटेड कल्चर है हम लोग का, तो आपको अच्छा से रूबरू कराऊंगा। और आज 15 मार्च था, तो आज 15 मार्च के दौरान हमारे जो बिशप है, जो कि आज सेंट पॉल चर्च में प्रेयर हुआ था, उसमें कुछ इम्पोर्टेंस लेक्चर है जो कि हमारे पूर्व वितापन सोलोमन, जो कि उसी के नाम से आज का दिन को याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कालीगवार में पहला शख्स था जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को जो कि पहला शरण दिया था। और एक्चुअली वो हमारा जड़ है और विरासत है जो है यहाँ का, जो क्रिश्चियनिटी का उन्हीं से मिला है। तो चलिए आप एंजॉय कीजिए और आज का लेक्चर को सुनिए वितापन सोलोमन सर के बारे में, वितापन सोलोमन जी के बारे में। और एक चीज़ कहना मैं भूल चुका था, एक्चुअली ये लेक्चर जो है ओनली निकोबारी लैंग्वेज में है, और ख़ास तौर पे मेरा जो व्यूवर्स लोग है ऑलमोस्ट 90% मेरा व्यूवर्स निकोबारी से, जो कि मेरे कम्युनिटी से। तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि ताकि वे जाने कि हमारा हिस्ट्री क्या है और ये विरासत हमें कहाँ से मिला है, और जो शख्स है जिसके वजह से आज हम यहाँ पे हैं, जो हमारा जो धर्म है क्रिश्चियनिटी, जो वितापन सोलोमन के बिना तो हो ही नहीं सकता था। तो वही एक ख़ास इंसान था जो यहाँ लेकर आया था ये चीज़। तो आप लेक्चर सुनिए और आगे का भी वीडियो में, और इसका पार्ट 2 वीडियो है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा है, और इसका पार्ट 2 वीडियो भी निकालूंगा। इसमें और कुछ बाइबल लेसन है और उनके जो और भी जो बायोग्राफी है वो सब हम भी देखेंगे आगे का जो लेसन है। అయితే ఇది సమీర స్వాగతం ఇమా నతలా దినా ఇమరే తఫక్కర్ వినే కోంద్రే హేంగ్ తనకరి కుంగ్రాజ్ నతో తబోకియా హేంగ్ తనకరి మముతో ఊ జననా ఎలా ఎలకేచు ధర్మ వినే కోతే Kalau ngajak amot tebuknya, ton tebuknya ngajak latri, hidup berat, kebut lain ajar tengok pati, hidup berat, lek tebuk order, bunyi berat, bunyi mereka mana dari luk yang pati, hidup berat, mengawin tebuk berat, ton tebuknya, kira mereka mana kebut dalam tebuk di kada. Hampir betul tepu luknya. Hadis kan okari kami putih lumun ke putih. Tak cepi ngai okari yang jadi beri luk banyak tahun no kehut ayam kala ngai irol gua kan tot pemyanan ngai panjang di tengah ngai yang dengan luk yang beri luka haut tepu ya ingamu ilang kecil tak story na lek jala mantake yu agapi aman dadi berani ber intala kita ga mau jagat meti inta maju tera birula inta loyala sak miraka ngine tala mantawaro Boyan desan, alor tak perlu talawan, berbunga mana saja, tapi talawan di desan. Kurang kuri, agak nam teks, nam dem jerawi, kita ingin ke ilahan, boyan di bina telu, kamjo jadi kira nanti कहीं न हरुक लगी निगम निकाम बिना तेलु लुटारा करेंगे ये वितापन सोलोमन
yang Andaman and Nicobar in the Haverarong Apulanai, 1860. Katungat Anga Tayi Common Chaplain in Andaman and Nicobar Island in 1923 till 1942. Namamugan in Chaplain Namamugan Yukumyu. Anu dari tak sambil betapa Solomon lagi dua nelayan dua ni mahayum serka SPG dia ana dengan nelayan kategori sendiri right maga beti dari school lui mene tum kalian lain betapa Solomon pun Agma Import player lah itu dia juga jangan nama hayum dan di mahakapten di Andamanis di right kalau dasarnya ayi naik kuiki nangrai yang dulu kerana orang jangan lagi Kecil panami, dekerji, maaf. Tengah tengah ngai, kayak kami maaf ni, ngai kengen cah, ngejum potbel. Umumnya ini di potbel sin, ihado dan mission school, ngai kanan, kami taban Solomon. Isa ini ngai nege, ngejut ngere, taful kan, tinggal aja. Pan jaga buffet, baru tahu kayam je, ngai pirut ke padam bende, ngai jadiran raja, na cuy ibu padam ni, ngai tim pop, ngai kisah jangan lekahul ke attendance, ngai kau di ni ketapul lah, tak na adumu, alarau ambitapan di administration cara ini selalu kerja bualan ayam macam ini. Apa beri nama ada nak gokta nama angben bagaca nama. Lepas ni ku terlatih lain kapal tersuk terkandingan na ibu nama ayam ke Solomon Indre. Berawat ngamayang tinggi banget mecu ibu na harap dalam school lagi na agak kini aja ibu mana pun engineer rata ini amcu cina tu saat ini orang ang betapan tangan mahayang ngai lataran ni panam ni ikiti na di payanga Rayong katran dari Rana tron dengan tengah macam di school. Rana tengah nang cularan isan macam di school. Panjip ni macayun ni aja kecumrui ada ke di school. Perawatan beringat nama macam tenggelan anak tayuki. Ayun beri hasil ke na ijau ini impero. Kuno kere, kau tipu macam mana tadi kan? Kaya kere ni sekausian dah. Kan kuno kere, John Bishop John Richardson nanti di school ni nama. Kerana nama ni, negara gelaran kakeknya ini, mungkin jangan nawan kere, na lu kere tu ibu kere, bercuci ni. Lu keren Lucy kan jangan dengan Yong tapi Andre kahing tahun terus lah pun yang tahun lupa keren yang tahun lupa yang tahun lupa yang ngai rah tu jangan na kebu tayma na kebu na hanyo kuriku rah terang dah ag school yang dong aja na apa yang hatap kunujo ng barigo tapo Andre
net bahila betapan na naratu ni mayon ur akju ko niyam sandra ngajar job di school hinga tanga ka dua lain hingga manam kinutan no negara agyam pun da yom da hagap ka hel school langa hagap ka rabina kana jamaru ta pan messenger langa mamuk labui ngamek ka ilai indrikan driver tamai ayat karim ak Solomon natari tan cứ cái lai ka changa ha ma kengru na apa ken at ve ni tu ke lauren bri tamile talu laun ke lain dari mayam lain dari nomdeu lain ke na teachers mahagapati dari school kan adi lain ana nagatan of school ay tolerant yang yemsi lucy yi ngaji yo ai ku no talu taka ngaji yang ngaja ni ku di panam ni la ayo when isa awat nawai roten ngajana betung lati ngaj recite ni rekta ni taro kan tehet li lu bhagam to ngaj telroja na revise road memorize ken padang hangrata aja pada rok kan beli hangan ro na macam hangan sidroy hang saro tota inji na dobro membeli ngan nanti aja mencuri puja jepati ngan awan-awan de ro na dobro ngan kebelur ngan ini tadu agak akma bitapan salon kedan nama ilai ajana na mulati lamati tarik ajana na lepet ini tapet bitapan Solomon ajan ini tapet kahai jodi hang John yara bile jaja kata hai yara bari title John Bull John Parvik John yara jiki ini tapet kaya mana ang John Richardson late Bishop John Richardson na Indian tanga na ni kage naคือได้มาเราแต่ละกันนิรุตกันอนาถมิกายีตรีมายีนุติโรนันจาลีนาคปูรคุมตะคุมยายมัดสุนริกอินริกาจาเลจุยนักมาเบตาปันโซโลมันคุมตะนาคุมจิกโลนนานาปโนนาจาเนราปฏิยมาอันที่แรกนะครับปฏิอักมาเบตาปันโซโลมันkalau sehingga pada itu jaga ketapan Solomon di kerana tarik tabu engok kerana he raja amulah begini agma tata aja Bishop John Richardson nabu ini engok kerana he berada di kerana Christian misi hingga cakap ngaiboga ikarik tego merana ye amuk tapi ngacana ikeng tak bisa agaya no kako lagi na serve di school ngai ye uji ni na pun ro ngai sa pan mun hamuk tu ni bisa ngai serve ngai becuren pun ilama cikin ke ba ta mata ta ikenu dan no ni pun kadam ni ikenu dan no kira-kira kelas itu teluk di sekolah ini. Saya ingat nama Bishop John Richardson agak nirangku, agak ingat anak. Isa orang agak, agak kedan agak nam titi ini, nam Bachelor of Divinity, kalau
ang thing meeting nawe ka yik ma evangelist yik missionary narok ta full ta ka ichan kahe mama betapan Solomon dol eng ta pa panam ta pio eng ta betapan Solomon ta pio dari ibu no ngai polura na lagi hasil na chunol rano di kanen rano meeting di rengu mungacha na meeting na rota na bidu je na binham el anta tasin na habe bawaj na kun akma betapan Solomon ngaj heng tangaj atawa len kana kun rawa na kun anu jana kali apa ngaj akun ma betapan Solomon heng takna umur rengu ngaj hai ngaj ang berkano ren tahe ngaji ngatana ngaji niku di panami ngai kapa tahe ni macam jengit tak ngaj akun kapa ngajindre dirodan betapan Solomon dai selendar nglain dana ngam midak leboi di panami ini ka observer di panami ana so ngajana aga ngam lain ngam server ana kajaga ngam lain ngam inhang ngam lain ngam di ngai iksa ngai rangen de aga ngam observers milik ini ke leboi di panam da hi tarik indre ngai langki ama tu ngai rata de komen awan dan ngai hamne taku ke ngajana tangam lain de teacher tangam inang dalam kadang inang ngai kapa ngai lusi ngai angarane na time na tabuldu di elok kampau ngam jubrane kerjawai betapan Solomon atau biaya yang Japanese ngai bilang baru not jin macam bayi bilang anjami pengeran neraka ni tu be broken and better sinang paya yang di Japanese tai British madila ngai sampai namui koi ngai anguna kebilang terjadi doluran dan tarau kara nama di ai nama dulu kamu ta adrona kun adrona ai kilo beresri adu bari terajan na indrikan agyam ni ma kamyod famadna ramada ngam iyawa ngam rinadelu tabari tai ye kami tang marak hai agapi dinam injoro Kristu negara po ya kebesaran role tapari talawan ve gungam mampu ne sayin o kadi talawan ini san ngajentai ai angro menedalui tabebu iman amtet di angro ngamli prophet Isaiah im tataliana net dirul ye hidup kemantre ai ngeng karo ngai ngeng karo Kristu leji makap ro ngaro ho ya domesan adrol tak pari talawen ve man sanyin o nabi talawen lisan lisan Kesidiro asu Jawanyiro Kristu nangatiro ni keneksin tak magam boya berpesan bulan berbetalawan berumas lesanjin or di betalawan di lesan jemukimuat tahu di asekure background bibliografi antarayan ilalang yangi kay kurit ko Anglican missionary Jusai Roman Denmark na yamik naghutu ne mukaka ne banamli na
kita veja mangkul ngamte ang talag na I beriang Kristu na alenya rod na veja roken rong boya tulisan ka Kristu ni rod tulisan lup tanu di tamu jung nel pano madai muklum ai akaku inde ai lamang talon ore tador kale I berianga na ro ten warama telo de tari nasan Polen beri betalawe telro poyen tari Kirokan tako Polen beri betalawe na mogo na nyamong no samit dara asa tabuy menesan maju makapati mahale mahangil maharut ka nuktarok ka taho tintrikian talaga o Christian tari at parawan ang Kristu nagaro hirangan nunesan kaya pariyama nang rotan hi ay ramatan Lord kaya nang rotan hi ay masin kan Kristu ay ramatan Lord ay taka puto ay mamang ger lamak nukhanak lamak nukinjay lamak nanghanangan Lord inang jem mikah ini rotan arok yang Kristu ni kaparo na ramatan Lord ni paro ramatan Lord paro tamang talag paro tamang talag na ye karo ngam kafamere bineku agak ka bahaya por na ro kadai ai kamin kanu ilon asalun mate ro kadai ka kano ro kadai ka kumle ka katumdit ka meher ka talag ka ilahan ro kadai nakinlagay ro kadai nakinepui kasay magab pati nakinepuri talanda magab kasa yit mahayag na kinepura na hayag at atalan na hayag kasa yit mahapagante na at atalan kan yagalon kap tayo na mati ang gayong walo at hajodulan at talaro ay kontinyag panetngan nagalo mileno anangelo inde sidiro ma tadung yede tadung daudi na yauti mara ko ken harataroi ale takale akale ni takale rate lo ni ramate lo rate han asangare ni takale nanti ilai na panjo harap na tanong lang aku baca atu baca ayi harukan ja ni Kristu ati juro ngam ra Kristu na paro na agak kanji padaro ang Kristu na tinjuro ikinu tan Kristu na tinjay kanina ro na ro karkano na haunya siya na lain tawa na pagyabumatari na ala kakaka right isa jangan na tunglen tane kano kumle awan macam ma bete macam jalan Portland bioi kolma tuan ane uji ay mati marong ma right isa jangan ko na hegu kuyo iya ko ay tinjen ay pide Epo iya raten lun Pero Nama Na Beku Yikabuk Tapi aja Nasudat Yiptatahe Kanamata lun Taluk Nata Laka lain na karik
kasai NGO seru agaraja na kasali ngai lebih menang lo raja ni minuk lekui yip ground rooted grass rooted tarik yen ingapa yen yip talang dan titik yen irupahe yen yip takanyire yen yip tafis yen yip punyo mati itu lain lima mati ada na letanya na rak ibu ini ai ko yik mucapa dari mata lo amor tapu namia na labati adengi ai ibu iponyo adengi ai yo ke ma ai kafis ayo ke ma ai talang ke tinrikian ko lo tan mamke mamti ram le lebih na kui tamam mika rina telu lamagkan itamot ke bulanya kaitam dengan dunia agak kita ang John Richardson negeri kalau kita nama ngai bidat yaran madalana terade kana ahi ameni yogi albi ngai buang ngai ke taro dengan tanga antita nam rubanet nam minatelu nam mika anu ngai adiamma atau kita yo Iran kerana olta tamyana aja na ke banyak tapi itu ke betapan selama silor dengan negeri nanti kan ibu panam ibu silor dengan tu sana silor dengan tu sekarang silor dengan tu acam tu dan gori selagi nai kambal pe nanti lah mereka telu nanti nai ngat ai poyen ai san ai ro ai ya ai takut in lon in kolo kelaro ai adul tu jangan cai ngin campur mama nebaro na government employee na tamaro na ta kuat serga kalawan ni senana na hangan loan na to adeng ap harut adeng ap aku lo adeng ap aku agari na agiram na loan ma jikonot isawan na temlati tai first batch tasa minako macadu talon ri inam kanu minko Ramdi dah maka bila tadi macam bulutan dari bila tadi lagi dan minko kita ini kan baron nanti koyan besar alron tak beritalawan be bumaku nesan ko nanti beritalawan di besar rau ini san sahi baron koyan ai ramat elu nanti rau kan lu nanti tay tawalawen na tamu jauh na ramas matmo na nyamok yejono na muwang kai it rai kai ru ilo rai tanamti kai ru rina rai adeng tapun aparo tamu jauh adu nana aparo ramas mat adu nana aparo nyamok yejono adu nana aparo namamu ngai kene biran Kristu ngai adi doktor ngai ilon bijiro nam ni pada korin dara adi ngai ai ye lain ngai kaju karina kakam telaro ai pengen telaro ai angin lo telaro adileno telaro angelena telaro kep in Kristu imbika imina kebati tanam hantam takit kebati tanam ia kebati tanam jana kalau iyana aja dina kalu
Sampai ku terhenti. Hati yang Solomon, hati yang Aceh ke buai kali. Kalwi biyom yang si terkait dengan nanti. Oke nam. Ia beri. Aku tu kaya kita cari pon telah. Aku tu Rina telu dalutan panendian jam, ini jam, lu tu jam. Dan ini satu dikir kita hanya yang agak penting dikir dengan mereka pun. Berjalan, anak kalau dikir mahu karena macam jualan, macam ngelan, acuh lagu Rina telu, acuh kamu boleh tarik, karena cendai, amin katakan ayam per. Ngaji ucap kali yang kepati atu lekoi kalau bina telu atu lekoi kalau kibritnya ni akai atu lekoi ingkep mika yang nak bina telu ban la beri ayat sakam ayat aku ke nak elok aku ke bina telu pada kalau Tapi tak mungkin kaya padam. Ada kalau tak panuh kekuy, ang heng kam cuti dengan kuy. Kerana kaya kuy, ay kapi talon ay lawel. Silon yung priayi, inuktanat ay iningkap ka sandes ko, iningkap ka kane na rohi, ay pinpachok ka pulok, ay melechay soli, ay hayeng the 45 minutes straight, ay kita kanangan load, dahil long. มันตอนนี้แอลอยมือร้อยอาจารย์ตีไรเดออาตูนตัวซาลมันเนื้อฮักเกิลปัจจัยอาตูนครูมาจากไหนดูมันก็ตีไรอาตูนมันจะมาด้วยติดตัวอย่างไปฮักเกิลตีเลยกับแอลอยแต่มันกินด้วยจริงเลยมันจัดเงินมันคอยเป็นก็แต่ดูติดติดเงินแอลอยมีการมีนาแต่ดูแต่คอยไปก็เสร็จที่มีญาติKalau nanti teraku itu arok rata di negeri, oh yang besar, letak di bagu nama lagi terlalu di besar. Ajar lagi oh yang ada silok, hidup tenang letak, kata non tapu mar, kata non tapu ulok, kata non tapu hipok mar. Yang ini, kata non tapu pas kere, kata non tapu makuyu, kata non tapu tarok kere, tetapi tarok itu dan saya ini dan saya ini, eloni dan kita bina telu terapi ini. Lalu teraya nanti ye ini ke tu maka laro ngam lebih ngam hampir ngam di permati tay baju terbiru dan orang tadi saya terlalu aneh lagi. Li bermakasi terbiru tensi mirip tadi sih. Li permati terbiru dengan dua biru. Li bermakas baju terbiru biru. Li berjalan dua biru. Dua biru dan dua biru. Ilah di padi nero lihat aneh. Saksian dua anak berapa? Di mana jawab net fair. Ibli bermati sambil berwesiat pensiun. Ibli berakap dan berula, ibli berakap dan beru. James, padi kita saksi kerana fair. Kau yang lucu dan anggun terhanyut naik ke di lebih alam. So tadi kopi kali, tak kalau kita ayo nanti kita pada jadi ayo semua macam mana, macam kalau kita nanti nak pandai kali, kudo aja mulai dari kau dah lalu, kau dah mulai sekarang.